Teoretičari zavere bi rekli da je u pitanju dvojnik Michael Jacksona. Oni manje sumnjičavi da je posredi samo dobra imitacija. Eksploziv je pronašao njega. Goran Filipović je naš najbolji imitator kralja popa. Sada je vreme da se zabavite i naučite koji Jacksonov pokret, otkrijete u čemu sve Goran imitira svog idola i zašto je Michael toliko pogodan za imitaciju. Šljokice, šeširi i bele rukavice, brojni nastupi i skandali. Ko je on, srpski kralj popa ili neko drugi? Ima ljudi koji me stvarno vole, mene recimo, koji se dive time što ja izvodim, što ja radim nekim pokretima, to ću posebno da pokažem, ali neću sad za sebe da kažem da se ističem da sam ja najbolji. Kažu da jeste. Goran Filipović je naš najbolji imitator Michael Jacksona. Ovo je moja rukavica. Imam ih više, ali uglavnom ovu koristim. Onako, što kažemo, služi mi dobro. On nikada nije imao dilemu koga će da imitira. Izabrao je kralja popa. A njegov stil me privukao najviše. Znači, on ima neki taj poseban stil, posebni pokreti u plesu, nešto što barem kod mene izaziva erupciju vulkana. Znači, prosto jednostavno neka ta muzika koja čoveka natera da prosto voli da igra. A da biste igrali kao Michael Jackson, neophodan vam je talenat, ali i kako to obično biva, sati i sati vežbe. Evo ovako, sad smo u mojoj sobi. To je moje jezgro gde ja vežbam, gde igram. Tu su neki od mojih šešira, recimo, ovo su neki od posebnih šešira za mene. A tu su i svi drugi rekviziti, kostimi i detalji koji su neophodni ukoliko planirate da budete imitator broj 1. Evo ovako, ovo su samo neki od modela koje ja koristim na nastupima. Recimo, uglavnom ili nabavljam, što kažu neki, na malim pijačicama, na neobičnim mestima. Ovo uglavnom koristim kada je Billie Jean u pitanju. Detalji su mi jako bitni, znači nije sad samo bitno gledati tipa kako se Michael oblači dok nastupa, nego i u privatnom životu, pošto trudim se da budem kao on. Goran Jacksona imitira svuda, na ulici, u autobusu, po klubovima, a kada dođe vreme i na ledu. I evo našeg Jacksona na klizalištu, među decom. Jer to pravi Michael Jackson. Promladio se. Michael Jackson, a nije. A kada smo već kod dece, nadamo se da Goran svog idola ne imitira baš u svemu. Sećate se one priče da je Michael Jackson zlostavljao decu? Trač ili istina? To me ono što me iznerviralo u sekundi, zbog čega sam čak i zaplakao. Naravno, plakao je i kada je, kako kaže, kralj preminuo. Čak 15 dana. A sada Goran koristi svaki trenutak da bude još bolji i drugačiji od ostalih Jacksonovih imitatora u našoj zemlji. On bira pokret. Suština pokreta, znači kod Michael Jacksona je da pokreti budu elegantni i da budu precizni. Znači ako uradite ovo, da to bude oštro, precizno, jasno i spektakularno, da to bude govor tela. Ako kaže beat it, na to. I meni je trebalo dosta vremena da to savladam i danas se trudim da savladam da to bude perfektno da bi ličilo na Michael Jacksona. Ali nemoj da igraš, evo jednostavno. Evo jednostavno. Pazi ovo.